tapase Raja Rastram Wiraksati Acaryo Brahmacaryena Brahmacarinem icati. Tegasnya nih, pemimpin sani ngawigunayang brahmacari, presiden nyaga kramanyani, miwah guru sani ngelaksanayang brahmacari, presiden ngametuayang sisyani dados janme sani sempurna. Basa sani sampun iraga pelajahin ring tingkatan brahmacari, jagi keanggen ring tingkatan selantur nyani, inggih ipun Grehasta. Grehasta inggih punika tingkatan kahuripan rikala iraga sampun ngewangun pawiwahan. Ring tingkatan puniki patut iraga mesanding sareng-sareng mangde preside ngewangun paiketan sane harmonis. Taler iraga pinake guru rupake patut ngicenen ilmu rumasuk basa Bali majang ring okan iraga. Krana ngicenen basa Bali saking alit, presiden nuncapang rasa tresna majang ring basa Bali punika. Punika mawinan basa Bali punika nenten sirna. Tingkatan sanes lantur nyane inggihipun Wanaprastha. Wanaprastha inggih punika tingkatan kahuripan sane nyisipang raga saking gumi. Ring tingkatan puniki para janmane nenten jawantah melajahin indik ajahan agama kemanten, nanging taler melajahin sapunapi cara iraga ngajegang basa iraga. Para Grehasta meduwe peran ngewarisang basa Bali punika majang ring generasi muda. Punika mawinan generasi sani jagi rawuh presiden ngeresepang napi kawigunan basa punika pinake bangsa nasional. Punika taler basa Bali punika tetap ajak ngantos ring generasi selantur nyani. Idedane sarang sami tingkatan sane kaping terakhir inggih ipun Bisuke Asrama. Bisuke Asrama inggih punika tingkatan kahuripan sane sampun lepas tekening paiketan duniawi. Miwah wantah ngaturang puja pangstuti majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Yadiastun sampun doh ring kahuripan rikala para Bisuke Asrama kenten wenten peran antuk dados panutan majeng ring generasi muda. Punika mawinan ngajegang basa Bali punika nenten jawantah tetegahan asiki generasi kemanten, nanging taler dados tanggung jawab iraga sareng sami sane patut kemargiang selami meurip. Inggih idedane sareng sami sane wangyang titiang. Wantah asa punika dharma wacana sane kaatur oleh tiang, yeneng kirang atur titiang nunas kengrene sinampura. Mangde napi sane kawedarang titiang wenten kawigunan nyani. Maka penguntap titiang sineb antuk parame santi. Om Santi, 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 Om. Majeng ring Jayanti Wimbekara Dharma Wacana nomor undi kaping 4 saking angkatan jurusan 11 IPS inggih
Durusan. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidang. Inggih. Seksama antegala sane kepaice ring sikian titiang. Bapak Ibu Guru sane wangyang titiang. Miwa idadane sarang sami sane tresna sihin titiang. Sedurung titiang lantur, lukrayang titiang ngaturang rasa ayu bagyo, majang reng ide sang yang widiwasa, riantukan, sangkaning asong kerta waranugraha ide, titiang, pengkalih ide dane sarang sami, preside mapadua dana, gumanti, ngemilatin utsawa dharma wacana ring rahinane sane becek sekadi mangkin. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Ring dharma wacanane sane mangkin, titiang. Jagi ngatur uningayang dharma wacana, sane memurde, trihita karana, ngewangon jagat kerti. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Krama hindune ring Bali, patut ngewangon kerahayuan ring palemahanyane. Pinaka tetujon iraga, numadi ring merca pada utawi ring jagate puniki. Tetujon sane keaptiang inggih punika, moksatam jagat hita, ya ca iti dharma. Utawi ngewangon kerahayuan ring kahuripan iraga, meduluran antuk dharma, sane kebawasang ring kitab suci Weda. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Iraga pinaka jatma, patut ngewangun kerahayuan ring palemahan iraga. Jagi ngewangun kerahayuan punika, iraga dados ngelaksanayang ajah-ajahan trihita karana. Sekadi sane sampun kauningin, trihita karana inggih punika, tigang utsaha ngewangun kerahayuan ring kauripan iraga, dados jatma manusa. Trihita karana maduwe tigang pahan, inggih punika, parahyangan sane maartos, keharmonisan sareng ide sang yang widiwasa, pinaka sang pencipta. Pawongan sane maartos keharmonisan sareng jatma ring jagate. Miwah palemahan sane maartos keharmonisan sareng wewidangan iraga magenah. Tigang untang punika pinaka dasar iraga, ngewangon
napi sane mewaste jagat kerti. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Sane mangkin irage dados nyingaken sekancan kahanan ring sajebag irage. Minekadi irage akidek pisan nyingaken antik-antikan ring kote. Alase sane sampun ngawet magentos dados paumahan. Miwah akeh pisan cemer sane lianan. Parindikan puniki pinakecihne yening jagat Bali sampun ngawet nenten becik. Saking iriki irage dados nganggen untang palemahan. Saking untang palemahan puniki wenten makudang-kudang utsaha sane kaanggen nyage kaharmonisan sareng alam irage. Minekadi irage ngirangen ngangge sampah plastik sekadi sane sampun kelaksana yang ring sekolah irage. Lempas saking punika irage dados nanem taru ring palemahan irage. Mangde palemahan irage setate asri. Nenten sekadi mangkin sane sampun kerasa panas. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Lempas saking untang palemahan, irage pinake jatme patut ngelaksana yang untang pawongan utawi ngewangun kerukunan sareng jatme ring jagate. Mangde tetujon irage nindihen jagat preside kelaksanayang. Antuk ngewangun kerahayuan sareng jatme ring jagate ngawinang irage saling pikeling. Mangde nenten ngambil parilaksana sane ngawinang jagate nenten becik. Inggih, idadane sarang sami sane wangyang titiang. Satia saking untang palemahan lan pawongan, irage pinake umat sedarma patut ngelaksana yang untang parahyangan. Pinake utsaha irage sarang ide sang yang widiwasa, pinake sang sane ngardi jagat, pemiara miwah penglebur jagate sami. Antuk sembah bakti irage ring ide sang yang widiwasa, punike preside ngawinang utsaha irage, preside kelaksanayang. Antuk wara nugraha sane keicen oleh ide sang yang widiwasa. Inggih, idadane sareng sami sane wangyang titiang. Tigang untang punike pinake dasar irage ngewangun sane mewaste jagat kerti. Yening ten irage sire malih punike mawinan ngiring irage sareng-sareng nyage keharmonisan jagat irage mangde state harmonis. Inggih, idadane sareng sami sane wangyang titiang. Saking untang bebaosan sane preside atur uningayang titiang iwau, irage kaajahin mangde state nyage jagat irage. Utamanipun jagat Bali.
Pinake genah iraga meneng sadina-dina. Ngelaksana yang ajah-ajahan tri hite karana reng kahuripan iraga. Ngawinang kerahayuan reng kahuripan iraga. Inggih, idedane sareng sami sane wangyang titiang. Wantah asapunike dharma wacana sane preside atur uningayang titiang reng rahinane sane becek sekadi mangkin. Kirang langkung titiang nunas pengampura, antuk penyinep titiang aturang parame santi. Oh